Ashi TV. Ajatwengme Keminshe. Abladiabi. Nene bine chofele efe wo dromo na ochi logo esa ebani na wo ekon. Tamota boni wo fio leke ji wo ba hisempe. Woke aye komo adwen. O machine no pe wo yon komo ye. Bia ne no wo twon ye. Wo na ekumeke wo kotoku ya me. Ni wo ba ishi ne no ni sa wo ko ba nyi gba no. Ni wo ke kaseni. No wo ko nyi me bata ko hie bo mode ake o ba chele. Ni obomode ake oba share oha onyemi no onyemi mu a share eha enyemi keke won ya wo hie keke woni kase mo efe fine ni ke bo yo ne antiback eta tv en yo mo facebook en we de hihye kemi ye be e like I know inye bi de enche ima mi Mary Adams ye la ni ami lewu eta tv en yo mo e kemi ye be e inye mi body manye inka ngamo pele mi ha mi die che boss ni konti ajo atokpa FM manche o sele moko be ni mi body manje mi nga majache me fe ni woba ka hye ohe bia ne no wo yonkomo ye ni bia ne no wo dwon ye bia ne no wo dwa to engbe ye ke mi hye ni ba isen ne igbeje ni bi da fletu ni mo ni wo ko ba ye be ye wo de nche wo anunya ngbomo ni ji Plus ni cloté okay. Jo wake wache tio ni ji ni cloté ba ye be ni no fia no wo ba kase ni ene enye ke ha wo bi ke wo hwe ife e wo mopo mode ake o che obiko ne be batashi bona fe ni e kase ni ye he boko ba bia ke mene mini wo ba kase ni wake social media bone eyale ni eba eha ke wo bie ekpapa gbena ke efon gbena wo ba kase ni bona fe ni eye ebuame keji amete gbeko no ni ameya ni ameya patana ni kase no awa ame wo mene wo ke the influence on social media on the youth eche mi body manye shia bi Fembo ejuba ni no fia no kan wonder chofilation egbene apa mi hu oh which more ya no boni water wole no fia no ya no from jo no fia no ya no from nke ngamo pele mi ha Mr. Corfred Ansa ke Mrs. Ansa ni wi one ameke mi ye be ye Facebook waka wani kase mo hwe no yo iche waka social media ka ake social media kura minini social media minini boko ba ke ani boko ni taiko ni akele ya gbasa ndamoni alo minini kura di leke social ke media ne okay yo yira don so beni ocho you know ni blofo chole social media ke wo kayo be sane ho ke chuchu be amie ke wo ba ka seni alo ke wo ba okay onyami me alo osun le ba na sinamo bajawo ma ke heme alo bajawo nye keje wo shian ke tie mejeme dan wo ba nye wo ke megbasani shi boni jele michakio ni blofo ba chele technology so bia na ya ni BP echake wo shin lenem ni no fe ke na ke social media ni bi na fe ba ka wo ko social media wo pi ekuta mo Facebook ekuta mo YouTube ekola unta mo WhatsApp no ni wo fe wo use na ke ni bi na fe ye se na mo ni afeke ha kuni eba wawo because ka wo kwe beni ni bi tele be sani eho bono wa kela ke tan chuchule etamo beni ni bi ya lo bi ana na ke social media ne eba ke ha wo bi ami
Tam beni ke fie in teacher ko ba ka ke wo fe ke wo bia me many afọ me 90s emo me bia no ni mbani na won many ba 2000 emo me ni bi mo fi amo ke e bia aha o social media na eji no ko ni abo alo afe ke ha adesign fe boni fe ni eba wawo ye wo shin lem boni afe ni eba wawo ye wo shin lem ye wo shin lem ye ni pi strut ni wo fi ye wala shin lem eko ye ni wo lo ntose mogbe eko wu ye ni de na ni tumo kasemo eko ye jara ye ligbe iwo ke ake ebe ba wa wo ye wala shin lem ni alo wo shin lem ni ye megbe no leke eba ni eba ye epo awo ye okay o tam beni nje hie ni wiele ka wo ko ego tam beni ochon no oya ke woni kase mo emi bia ne ko wo ko beni ni bi ya le ke beni wo education ya le ni bi phk ko ko insene no ake no ni ji no wo chole ai tamo mei komeni be textbooks alo meni emesmo mei babao atin tamo ke ni kasima lo ne ai ne e ba chon tamo wode nche wonyanyo ni obanyo ke legbasani tamo me pi ni ke metesku me me bi question because me shegbe akeke me bi emenyanyo me ba nmo me alo ekule teacher ba wie hie o ai ni wochon ne e ba feta mo wore nche wonyanyo mokoni obanye ohile oye o sanife nu yo ko bile e ba bo itu ni nke wopwe jara yeli mo lenwe bia ne ayeno na chole e-commerce bia ne no ke chono no ni bia ne jara yeli loy fe chono ke ota ni oye jara keje ekule market ko ni benke bo ni onyo ya jen bia obanye o order ni online ni akeni baba bu ye bole ncho hia ni oje epo ni kewo kwe tamo YouTube bia ne ni bipi echake o tamo beni awiake o chuchula awiake yin eya kitchen mi o efiot mo yin pi ni woje shi ke wo bibia mi ke ba beni woda ne efet mo ni homo ba chon sande ke o because ke ahoni e ota hia o woje opo wa atwabo alo wa afi ne ken shi ke woda ke she ku e won ni woda nche wo chewoi ni woda nche wo atashi wonye wo ka ke wo ho noko YouTube eji ko ni ke o ta no kase noko bena aho oni alo beni afi onoko e ko te je ni o anma no ta no kase e habo step by step beni o ba fele ni eyo ebo awo ni onyo kase oni ojegba tamo beni o te school alo tamo beni moku jumo mase ni echo mokudamo mase ni echo ewo leke social media ne abake what is the influence of social media on the youth? Okay, so social media ne tamo beni ke fi ayo ake no fiano mo no fiano ke ha design ko ni wo use ke ha wo den wo shika e she be kumelanwe ke wo use ni ojugba lo ke wo use le fin bonisa e ke na agba ilomba ni ke wo nye wo use le tamo boni abola ke wo use le no e ke benefits no ba ha wo o matching ye mawi about benefits ni bi kwakwa e ke ba wo ke wo kwa one tamo education e wa we woni kase mo MP maybe ni BP na chon work me universities bi po ba nye me yodasi aka ekume ni bi kume na chon work ni bi ekumo na idea clearly she ke ote ne ke online tools ke AI na me
ni obi sane tamo o promptly o hale question boni sa ni ehabo e baabo ito ni boni o ba nyo no shita ekmepo onyo ha la ke etron egbla ni kase monem ke abutamo bi ni gbekin bi bio ba nya nushi enyo efi o ne ke ni bi na efe ke abo boni afe ni bo onyo ni ehita o boni o ta osmole o e wa abo ko ni onyo kase ni ko ni da na o develop from one state to the other ni ke wocho the second aspect e wa in communication tamo sanegba mi ekule inanyuko ye osu ni ohun oye ekule makola ke kaso agba lonuko ko po echuchule ke okemu ko ba agba saneke ido ba nye keje oshia ke amoje dan obanyo ke mo ana sanegba alonuko shibia ne WhatsApp wo fe wo use wo nye wo call wo phone wo ye mo number ko osmoni message no ba send le o send le ke voice o ba wi ke fi phone no ke hanle ko ni mo anya botueta oboni ota ni okle agbasane no fe ilon ye je ni ke wo ko ni kasemo alo no ni blofo ba chele hobby e sho be kume ni wo be no ko fe mo ni de kan na mom ni yes yo de kan na mom bona fe ni onye o cafe idol tamo ania ba mobo o ke wo chon like social media say pi mi e ha ni vocation ni pi bia ne ko te mi pi yani soft skills pi yami me communication me je mo fiamo ni nyo ke me igba sane ye crowd aloma thing enyo e wa o ni e chon bo beni o ba nyo ke me awie ni enyo e wa bo ke how to be recreational like bona feni obana mishe because wonichu mo ke ni BP ni wo fio ekume wo energy alo wo ewale ebashi ni ke fe na kan be efet mo arewo alo tamo ania kunta oni eba she caught in the social media ni BP ni ewa o ni ehani wo recover our energy ke ni BP ni wo laje wo gbomochuem ni lastly non ma real about it longi ake ewa ke business femo bia ne ko kwe wonyeme yi alo wonyeme yi many e start small scale business ke ni bia advertisement bia ne ko what WhatsApp wana ni me ni me post ni bi ne me hon ke ni bi ene me fe chongbe no ko ni kem ko e shon ni enye na ke o na ke ni ne no ho enyo e twabo ni bi obu bona fe ekebo aye like jaraye ni homo ni oyo or social media e ke ni bi pi ni nye ni benefit pi lo yese ke awo benefit pi yese okay what kwe ni oyo se na mo ni eba ye biye what kwe ye wona nyo fe mo me ho wo banye wacho social media le no ke fe nyanyo ke wo ba nyanyo fe mo befa because boko ye ni le ismo mateya e ke mo egba asani de ke gbo mo te ba fe take ma fe nyanyo ke ji e ke social media imbo okay so social media ko te ne wona ni me pi me ni wole ke me ni wole me pi yani ke e bale fiscal la tamo ameke me na ni me ekpi fiscal e me nye me ke me wi shi ke bale ya phone no because etamo ningma o mano ke amuko tamo mo yo ma say shi mo be ma say me pi yani na ka me na ka abilities ni GMA na kai wale ke meke me banya meke me agbasa ni fe 4 year phone no she ke bale bone mine sanefi okuba or social media na ke social media no ewa ye won na nyu fe mo wona me pi ni wole ke me pi ni wole lon ye jen ni wonya wo ke me gba asani tan boni won ta ni wo ke me gba asani tan be na be ke wo
Your relationship there. Okay, so yeah, relationship lang we P like okay wo small like fan bass and WhatsApp. Ek make what Facebook lang wonya okay make bass and allo ekuta mo Twitter. Ne ken ni bi ne fe lang iyo bo atamo be ni okay wona ni make bass and wonya okay wo small lang bass and ejen ekule ofangbe. Ota oni okay mo agbasa ni ta mo benkebo I know can actually video call onyo small ke mo video call onyo na mo your phone na local laptop no use onyo na mo your phone na lo laptop no onyo mo okay mo agbasa ni ta mo boni mo your ma say no kele agbasa ni. Oh, okay. Well, no show ne what quite like no ni we banato TikTok ne no efata social media ni no efata te I use all a lot I can feel near heart. Okay, so can work with TikTok no if that social media to say ni can work with no ehin can ha e back ha content creating tamo sane gba alo saningma ekule no ko eteno ni o ta alo ta ni mambi fe ale ake nekeni ne netem because ye washin le na mi ye wokasi oni keje mofia moy ekule no ko ebaye moko yi no etwa ake enye ebaye mi no oke inye na ake o nekeni ne nte no ye bie ne mo fe neke ni neken ba ke mu ntashi mu ma dwan ka okay mo fe neke beko ni nekeni ni nale oke mu ya fe nekeni ne no le nwe neken ba na at the same time le nwe beni MFA like hanji ake MFA for exposure tamo ekule o fe ke business alo o fe no kutamo nuchmoko ni o ta ni me anabu because o yes ba ji oni chmoleko ni bona fe lenji e ya le global ni tranke jele ma move na fe mo fia mo nkwe e wo je Ghana bi pe ni ko je me ni your line pe na me ko mo fia mo ni ojele mo fia mo nkwe o la ke mo no ye contact pe yo no ma ni yo no ma be ko o post no ko mana ke mo post no ko ba na la ke no page TikTok dabi mo fia mo ni o no ko ye ni ke fie awia ke no fia no post o ke mo ne ke social media ne e kan jin afi ka shina no no ko chake echumo ke bo den je wo achumo kumeye ni oba anyo chumo shi kumele ye ni onyo chumo dan oba chumo ekotamo Twitter ke some social media accounts kume dan oba chumo no kwe oba chon legal processes tamo oba ma official letter ko ke ha company alo social media bia ke no ne woni o ta no chumo na kan because among no okengbe emo is like something like a o ta ni jele mbi fe aka se no kukejem oh dan mba nya meji ejen sani onma tamoleta ke me no ni o ta no ji ejen den be ma choma ma ke ya also overdraft no gutamo mail e ma bo email call draft ni onma letter ke me na me receive me how I say it HR department there then they will review can me review ni they are okay with it then they will initiate your request for you. Oh, okay. That's good. And what we benefits I been what quite na buy. Okay. Okay. What we say na moy allo benefit no what na kejo leke jenjenfe ananutan neighbor ni na wo truka ni wo ketwu ani chumo nei e wo meneji ina agbaye ekome ho ni ikeba wo gbedo. Okay, so beni wo we benefits ke ni bi ni ekeba ha wo ke wo kwe the other side of it ni ji no ni block bachelor disadvantage ekumenji no bachelor ke cyberbullying ke wo kwe no ni ano bia ne mukunyo isha muku
nekele angmo social media ke fe na ke be me chose be me ke bibi ni bi ke nje na ka medi ko ba kai be san ko ne hole o ba na ke obla yoko ke obla nuko na nuko femo ni obla nu esha ne sha eba chon news eba akaba me social media boy no ni ka me social media nek me social media ni social media no ni jing ake ko kan me je mo fia mo spread yo ekula mina inse ni ka inyanyo le wena le we se ni ka nyanyo o dani o bad delete ni like egbe ni ke chono se le we no ni me ke bio no ni abachala ke ransom alo blackmail mo ake o amineke dan magie ni na ye phone no njina gba ko lo ni yo ke ha no ni social media yo lo ni ka okwe another one lo nja ke maybe ke me time fe wo jin it am beni blofo wi ake time is money me they can fe ke me time na me yo fe ka on social media ekule megbe na no ni emba fe again she still omani kwekwe ni bi ni naka time ni sani emanya mejiska achuni waste naka time again ke resources okay ekule onji yeah like beini ame waste ye jeme mini hani mini poten hani kemote yata se hani ifiti be fin ye je mini poten yo jeme de hani because ni eko yata she ko te shifin hin bushite mini poten yo jeme. okay so make me ya ke me post it no ni ementa na me post it because na me kume ni bi la on me post here but me end up like viewing it alo me nkwe no ni more e post ni one thing ji ko okwe ekume ni ekume ehu second one ni ba la won e ba catch your attention you know fi no ni a no e gen la won it's attention e catch your more fame more attention e ko ba nye o tashi lebi o ba ka okwe o phone bi no ba ile shin 10 alo 11 poetry ni oba bia or mini use neken in waste it neken time na alo neken she obole because no ko alo no ni ona if it more you go here if it more habo mi she kwa alo it is attractive to you no first time ni waste your time ni wo be pi ni sani wo ke chunie wo ke tana kan social media jen sure ewo ke wo ba they can social media ne do wo yo ne social media te bon wa fe ten e agenda they can social media and e ji pe ko na ya ngbe na call card na yo aya agenda. Okay, so since mo femo nye smartphone no watch all like a smartphone no ni ba connected to the internet like social media ne wo phone say no ekume ke be phone say no lawo phone say app store alo play store ni ke wa gbla ke o hwe phone no ya no nji o data ko ona data ko ogbele lawo e ba bibo questions coming about book ke o feel information about book e hwe no ba gbene e processable next thing je ba bibo sane ke e ba nye bibo sane ka shigbeni ke egbena bo sane bi mojin ba gbene e book e wo ewo neke gbejin anoto na to ni akanyo adweno social media group say ne ani ye social media no aye dipi komeni ake ya no ke dipi komeni ake ya no. Okay, so
some social media to say kume je no fiano na post ye je ek me call post ke me je many the owners of the to say e me de me call ke je she ek me lon ye no fiano e here ke wo Oh, okay. but ekule ke group tamo beni wo your WhatsApp ekule post no ke group ni money create group is small more than joy again. She social media when you post your no fiana ke mo again. Yeah. Agbena ke a hack me na hacko. So boni in your first side about the disadvantage or the problem of it is like that's the cyberbullying. Tamo kemu kunye ina always like sunny fair enya ka information ne ya bought your documents alone be no yom tamo ekule mukunyo isha tamo ekule shikakwe bagbe bank account mi alo emumum be mo isha ke bagme social media len ake o neken inna shika neken ya ko inna neken ya ko kem ko eje ni more like ekule ke o information in ogbe in o date of birth in nibi kume ke enye enter ka system me e me prompt you no ko no njinu nu watch all prompting or me ka me prompt ne ye na me yo e ba sure both side no tamo bo denche o fe no ko your phone onyo ohio shi moko onyo e feel like a prompt ye na yo ni onana ka prompt your phone na ka ake nye o password alo nye ne kuneke alo more than nyo etwa ba ke o e fe neke ekume ke wo mobile money den che ekume achono na fio wona ekume munyo etwa ba ke o win neke o e taw ni o fe neke your phone no ke ale onyo fe ke ale o ba on ne ba she na ka price ni ata na ke agbo coffee o no be me ke na o other password because so password inji o last security o date of birth no fian no le because o use kengme social media no mo fian monyo na baja bolenche okay security ya ngona ke o je mo fian monyo banye na o information ni je mo fian mo lo ni na kan idea maybe me expose your me details kengmo outside okay fe na kan mo ko no date of birth e no gbe o full name na other informations about you any o te school ya kule o family members ke na me enye ke trace your other informations enye ke bila ni bi ke je o de Sanene mi koi ke ekegbala ni bi yo de go be no ni ba ne ani ko yesika your account mi anya ajo shika afa na kai no ni blofo ba chela ke frauding because maybe ke me na informations few ke je o here emunya me use na information ke ya geo o documents alo other properties come ni oyo ekuleta moshka do ke me bank alo ekulo ke me o mobile money mi alo no kwe me use na ke if petty informations ne e me use against bo na me ke gbla ni bi yode alo ekuleta mo be social media yo ekule mo kunye etwa wa ke o create another social media ya kwe wo e ke bu me na ka page no e wo no wa fenji ke e ke bu me other page no obana some password ko alo bana some message ko na message no sound okay message hale ko ne confirm mo ne ke bu me na ka page no ko fe na ka nie more get your access to all information ko no fear no more useful okay against bo because that was last week in former administrative school ni Nkelechuni inye no ni naka mamine message mi aka 8,000 cedis ni bi aka mo ko ni Nkelechuni be san te fi oten ni ebiomi 1,000 because in like mamine even though ake wo fe wo feel she like mamine like inye no ko
like a big no connect low number track about him. So no came aka try mamle no bile. Nini to mamle ni bile langwe and kwale langwe came aka mukoya ki phone. Or call pray mukuni aki mamne phone any a be mo fia mo 1,000 as my Jamie pay a be maybe 1,000. No it could be 1,000 get na 10 20 hey emi ko wa denje wow okay wo be he abenke shi Sunday koneni ya ye social media afie nye go banye register. Okay, so with social media may require 18 years, allo 16 years and above. Ekutamo ka ota no create Gmail. It require access and under 16 years and above. Facebook law require, I think, the same. She may be can try ni be me check me age. Work me po nyo na mukoye Germany engma aka for 1980. She ko mo ina ko calculate na 1980 ke ba shi bia na age mo na kuna kan age or maybe duplicate your me age kuna menye me use na social media. Social media le tienche wala ke wakwe course se ni ke ne ken dibi ne ba keji o use social media and ya do bonyomo ye shikafite mo defa. Okay, so ne ken social media lo bini wachole it require internet ni internet elenwe wake wo credits no ni here alo ke wo shika ni here ke show phone okay wo afi credit alo wa afi data ke wo shika ke show phone no wo use wo alo no ni ha wo gba no nye wo na in wo nye wo use wo social media okay o he credit alo o he data but onyo na access to she most of the social media a moment try my way kukoni they get people on board so if even though I can call back credit a low bad data then job I know you for free she ni be ni sani ona na kanibiye ekutamo Facebook ekulautamo there is this Wikipedia they may make big occasion ke o your data low bad data then job I know you so she ni bi ni ota okay pictures alo ke videos kuma ni sani okwe ehambo baja ningma penu banye okaneni ona yo kura no ba mu na social media wake ye washin le na mi julo ebole wakula akepe ke wo kashin abashi washina aketum be ba manu anye wose ke wo chobie akendeke and social media no julo ye no ojo chalo ye no keji julo ye no ojo chalo ye no benuele wonye me ke me blue ni ko ye o machine no ni ta o jame to en me ake julo wi ye jembo na fe ke amenye sika ko e amele ye ni amekwa angbejo gba pona fe ni amenene akasha. Okay, so bini owiele yes like July AFI even social media no den che no ni blofocho like fraud be long ye jin ekme fear me tamoye ni emeke yin gba sane tamo emeke sun omo ko mba ogbena ni emeke bi ogbo shikake ni bibi ni beni obana semie obana ke jeyo ni alo je nu ni lon ni make me long me twa ake oh minta mawabu minta ma send bonekeshka ne or we wa mi ke neke minta ma ship no ko ke babu o inye neke gbe or we wa mi bia na me fe July fe ni social media bia na me ka se ni chuchuku eme tawo shika agbo shi bia na eme chongbe no ke even 100 cities ek me be of 50 cities ke me ke enye na me tamo 20 ni e here me fe 50 po at the end of the day egba mi
Obia na emechon gbe different ni empa na ni bi ye gbe ma de wo ka nme wo hin bia na lonwe ni neke ni na ete no lonwe bia na ehele mai neke security bi ashi obia na maybe ake verify me two-step verification aside o password de lonwe bia na fe security ko ni sani o ke fit o password there julo me hack you at any time shina kan two-step verification there ke fit o password there e han me gbani me na ke o security allo password ne baja bolenche o ke han me allo me twabo ni me bigbo sani o ke me da me na egbe ya oni bia. Oh, okay. Dani amenyo ameya oliga ablade abi why you be eta lele wakaseni wodwa otu engbe akejulo bi ane ameketun efo shin abadon egbene wo mobile phone se ni wo hie allo wo tv ni wo ta ase ni wo ko allo wo radio ni wo bo to bi ana megbe amehwa efe moko ba ke everywhere you go efe no ba ya ameyejen e wo bi ane ameyama am ojo twa tun the social media lem ni ke okwe na hie e ke hia hwehwe mo ba habo e wo makpa fai anu sai won kpa fai ekon ake social media e ye ke ha wo sie ke ha wo no ke feli bi gbohin mo ekpakpa ye mo ni wo ba na no mo se sake wodion keke eye ebu awo TikTok ye jeme ake hu ni ake fioli bi strotri si me komeke jeme e afi jamo yelihe ni ke o jeme libi ni akpamoje iche ko ye bi ku awole nga e ka le pele o ba na action obi yode wan pa fai bi ene pe o ba na de keni kase moye ni o kwa yo yin wo bi nga the social media ke la ke ni kase mo gbe yo ani e kase ni ke la ke eyin ani eyuye si mo keji o he phone o ha obi ke ha eni kase mo ka si o ha le yakatwa akesi eke kase ni boni e kase ni e pemle ni e ya no bo ke fi e ko ingbe afilia ke bile mi de kase yo laptop o yo ha le jio allo gamepad o yo ale jio po mo de ni okwe e ke game se ekome ye poni ame partner obi ahin ka o fe na kan e ba ye epoa ablade abi aye fe o ti alobo aba e ye cha o fe lede ke si cho klenya mpo ma wo opeleje le fe wo dromo no chi te esa ibane na wo ekon o machine no pe wojo ato ngbe ni bia ne no wo yonkomo ye ni wojo wo baba kase ni wo ya wo yin eche beke na sine wo ke sida pele mi habo ake o ba dwa wo to ngbe ke mi se wonda wo kolo efe ni ko wo shi me ni ka wo yo bi T3 Auntie Baki Auntie Mary Mrs. Ansa ke Mr. Godfrey Ansa ni mo ajonye nye ke he sempe nye ke me ye be bawa ke wonche fe ni mo ajonye agbene ni gonti ajobo atopa fe manche ya no yolumo ka moshin yolumo ke mi jele je olumo ni ayeko ekoda ka kwa me ke okwa me onyoyin oya sikoko yoyin ni uba fefeleke ni abanoyi chofele ajobu ni emo ite ntwe habo ni edrobo Solomon ni le ni ikekula ni bo o ka yelomo ke ngomo ni wo ajobu pe teme ikenye me apeyo mene ochimu wo ba sa wo pe ko nye ke hia kwemo jiro Ashi TV ajatu engme keminche